بولتانا كردي جورينت نيوز يفر باش ود دست بيكي دا سرنوچه جارك الدنيا فقا باجار حسك بتمامي رزگار دکه و لسرسری باجر ریبندان آواد که لهريما كوباني لباجار سريني وجرابلس بفشون ولعفريني شرية فقا وجبهة النصرة بردوامه فروكين تركي لقنديل سيفيلان ارمانج دكه و هريما كردستان بانغل پکک دكه كو زمين هريمي والبكه شروان يپگه پجه باجار حسك جارك دنه به تمامی جتين داعش پاقش کرن پشتی ایریشا چتين یاداوی لگوری نوچگی هانمه جه حسك دا دیار کرن کو شروان يپگه پجه باجار حسك به تمامی جه چکدارن ریخستنا یا داعش رزگار کرنه هر وها لگوری نوچگی هانمه کو شروانان چتين داعش بقاسی 3 کیلومتران در خستنه دروی باجار حسك او چنبرک پاراستنه لدردور تواهی باجر چکرنه تیزانین کو هفته بوری دا جی یا پگه باجار به تمامی رزگار کرن لی چتین داعش دیسا ایریش کرن و جاره کدن ایریش وان هاتا تکدان. پشتی دمهانگو بسر ایریش کرناری خصنا داعش بسر باجار حاسکه و درباز بو. هیزین یکینین پاراستنا گلیا پگه دانه دیار کرن. گوان آلی روجهلاتی تا خان نشوا. جری خصنا داعش رزگار کرن. پشتی گوپف چونین توندد ناوبرا هر دو آلیان ده در کتن هولی. او تیزانین گوری خصنا داعش تا خان نشوا. او هن تا خندن. جخور خست بونه بارگه. هر وسا سربازه که جیه پگه داد یار کرن. گوان کاری بو تا خان نشوا و هنده ورندن. جه داعش باقش بکا. پشتی گو هیزن رژیم جه تاخی خوبه کشاند. او نکاری بون بر سوار خصنا داعش بکا. او وقت گوتی خویانی کرن. گو داعش در باسی چناف چه دبا. وان دوران ماین دکا. بدأنا بالحملة منذ 15 يوما. بری 15 روزان مدست به اپراسیونا لدیجی داعش کر و شروانی پگه و یپجه تاغو دورندن جداعش پاقش کرن و گونها هند بینن افرخستنا ترور جخرابی پیول پیخوناهله و مال ولاتیان دتقینه وبعد خروجها يتم تخريبها وتفجيرها. لی آلیه کی دن را گهاندنا به سر رژیم اسد و دادیار کرن. گو رژیم تاخان نشو و تاخندن جه داعش رزگار کرنه. او لی گوری هن چاودیران. گو رژیم اسد لی سر را گهاندنه به تنی شردکه. او لی سر زمین لاوازه. لی آلیه کی دن جی یا پگه دازانین. گوان او دور رزگار کرنه. او هن راپورین دن جی آنین زمان. گو شر و پفچون دناو برا ریخصنا داعش ج آلیه کی. او هیزین رژیم و یا پگه ج آلیه کی دن و لی تاخن از ظهور. و چرخ البانو رامد قومن ده همان دمه لی تاخا نشوار و جهلات و تاخا ویلاد به تمامی هاتیه ویران کرن هن جوان ده انجاماتو بارانه دا و گلک جوان داعش ماین کرن و تاقاندن لی هیله کدن به دهانجه ترمین چکدارین داعش لسریا باجر هاتنه داگرتن. قبل 3 أيام تم تحرير هذه المنطقة. ما أفدفر جبريا سيروجان واجي چتين داعش رزگار كريه. داعش قال لك اوتومبيل ما ينكري لفر بكارتانية لما كاريبو فر كنترول بكرا وام قال لك كيف خوشن بفي سركفتنه. نحن سعيدون بهذه النصرة. وگو جاودير دبینن گو اوری خصنا تروریا داعش در باسی چناف چه دبا و ایران تالان و غمگینی دگهین ور و همان ریخصن جداهی ناخی ناورا تو کسیدا و ارمان جاوی هردم اوا و ایران کرن و کشتن. جبور رواستاندن لسر مجارة حسك منها بري خابدن اوي باجاري والقلمة بريز اسماعيل رشو اندام نيفزقها تيكيلين يا بيادا القلمة بريز اسماعيل تو بخيراتي في بولتانين دسريدة خازم تناسبكم قالوا روشة ميداني لحسك انها تشاوى يا بيشتيكو داعش 3 كيلومتران دوري باجر كتير لقوري يا بقى هروها بريا فيسبه شرن دجوال اورتا يبك ويبك وداعش تشيبونه بل بتمامي باجار حسكي اقا رزقار بويه بل شتا نشوى غربي او حوش البعجه بين حي الزهور ودواره بانوراما بل ما دخواست قالوا لفي باريش تفرسكم قالوا وي باجار دنافبرا يا پگه و رژیم سوری دواره پارا وکرن که کیجان تاخد به پاراکه
هكا ام لحالي خو شر ما دشوار لحالي خو ما شركبي ما ايش ما برجيمات سوري تنبو بله جبهه مال نشوى غربي بو او فيلات بون اللي سور بون الحوش البحر بون تتكدي ما ورجيمه بهبر التنيه بله هكا كنت تقريبا 3 نوت باجاري حسكي كتي دستي يكيني باراستنا قل بله بريز اسماعيل لقولي قوتنا تا از اشتافي مدكم قو قال له حسك بتفاهي دبن كنترول يا بهجدا بمنا بداعش بريجيم بخوتي هكا يعني تشكيولو هين نخوياي بله تشكيولو هين نخوياي بلكي يجيب تمامي بدات مكانه بس هين تشكيولو تنهي اما هكا شر داعش دكن ما مي اساسي ام داعش باجير تمامي دركبه بله بريز اسماعيل ددمن بريدا تاخن وك غويران قالوا پر الي جرن داعش دوين تاخنا پیدات بون پشتی رزگار کرنا داعش و دست وکتیه قالوا تیکیلین و بولاتیان را چوابه پر الي هنا کود بیژن ترس هيك ويا پگوانا بنچاف بکا ان تشتکی بینه سریوان ما يبكي او يبكي يكيني باراسنا قال ملتي كرد عربي سريانه ام هاتنه بله ملت بباريزن ام ندجي كسكينه هكا باجاري نشوى غربي سبا دسبا بش بقرن مالي خو بله لسر همان باباتي قالوا دسبيكا سبا وقالك الين راجي هاندني بحث ويكد كن كو هيزنيه بقا واسايش وا بهجماران قالك جوان باجار حسك بنشاف كرنا جبو لش قريا نچار راستيا وي كيچيه هنا تشكيولو نينا هبل تشكيولو نينا اولو اشتات تنهي بله تشكيولو تنهي تشكيولو نينا بله قالك سباس بريز اسماعيل رشو اندام نيفزگاه تيكيلن يا پيدا كوج باجار حسك لقال مبو قالك سباس دوهر خستنا داعش به چکن سیویلان ایریشی باجاروک سرین یک و لباشوری کوبانی دکهده کرن لحیزن برکان الفرات برسه و دان و شر و پفشون دنابرا هر دو آلیان دا درکته هوله لحیله کدنه رخصنا داعش ایریشی بارگه برکان الفرات ین لنیزی باجار جربلو سیجی کرن و لورجی هیزن کردی برسه و واندان و دا انجام وان پفچینان دا هجمارک جوچتین داعش هاتن کشتن و جهیز برکان الفرات جی 13 شهروان نوان جیانا خوش دستان لباجاروک سرین دو کس جمالباته که به صدمه تقاندن ماینه که به تریمال وان ده هاتو بود چاندن جیان خواه دستان. لگوری هین چافکانیان که دو دانه ایواره ده ماینه که به ترمبیله که مالباته که جه 5 کسان پیک هات تقاندن. ده انجام ده جنو زاروکه و جیان خواه دستانه و او کسی دنجی ان بریندار او بون نخوشخانه کوبانی هاتن وگو هستن. هات زانین که او ماین ده دما که باجاروک ده بین کنترولا رخصنا داعش ده مابو هاتیه چاندن و تا نها هنگلک جیه لباجاروک سرین ماین کرینه. جداره که آگاهدار جه عفرینه جو اورینت نیوز را راگیهاندیه که شر و پفشونین دجوار دنابرا شروان نیپگه و چکدارن جبهت النصره دا لباجار جندریسه به سر عفرینه و چی بویه و ده دو روژن شرده بردوامه. لگوری جداره که او شر به صدام ایریشه که جبهت النصره و سر هنک گندن و خابات کندن اولاهیه ین یپگه ین لگندوار جندریسه لی ایریشه وان به سر نکرد. هر لدورا عفرینه و به صدام شر و پفچینان ده نیزی 25 کسین سیویل خواستن جه عفرینه بر به ترکیه و باکوری کردستان و بریوا بچن لی جندرمه ترک لسر سینور را ریل بروان ولاتیان گرد و فشک به سر وان دا آویتن و ده انجام ده هندک بریندار کتن و کسکی سیویل یه خلک باجروک راجو جیانا خوش دست دا. جبور رواسان لسر و مجارانگیش که هن مجارندن امنها بر خوابدن کوبانی و الگلمه بريز عمر علوش بردف که فرمی یا هیزه برکان الفرات. بريز عمر تو بخیراتی به بولتنه دستری خواستم تناس بکم گلو روشا باشوری کوبانی لالی سرینه و روشا رجاوای کوبانی جاری جربلو سیوا چه آگاهی زیاده الباتهنه؟ سليمان بريجي از زيجم از نافي بركان فرات دنگ ماكم ابو جارة ديانا عم تنويه دكن ابو يغوشات شيد بي بركان فرات بعد ذاك خواهي زاني تشبيجي ام ده تحليل السياسي ده دنگ دكن
از بي بس توضيح بكم دارا وما شافانا برا بله ببورينا بريز عمر كرم كرم كأصنها هنا دبيسم كرم كبيجة مدخواست پرسا خوا داوی پیشش تا بکم گلو روشا میدانی جالی سورینه و باجروک سورینه و روشا روجاوای کوبانی چاوا خویاد که پشتی کو اف دروجن کو شرو پفشون چید بل وادا ورا وقت رفض داتي وعالم جيشكي زانين هذا سرين دبن دست حوالي مي يبكي وبركان الفرات دايا لهما بريد الرجاء إريشاكا مزنج قبل داعش دا جارا قدر وقرياب ولهما حوالا برسيف دا وجا او كسي هاني وقريابون إريشاك هاني بنا سرسريني او كسانا جارا قدر هاتش كستاندن وواجنا جارا يكي ونقاد ديانا ومن به ام ديفيجن بلكي جارك ضد وسسيج او هجومانا إيريشانا لسر ما تشي ببن لحوالي ما حاضري حكرنا شحرها ويضا إما قرار قاديستان قرار قلمي قرار ملتمي أمي داعش مناطق روج آباد بيشكي بقوتينن وأمي قرار خمستان دي جبوي في كرو فرد معركة ده هي يك فيشتا يك باشتاتي حنك جارشي حوالي ما ريد دنا حنكان جبو كارك عسكري أزواي فرجي فهم ناكم لهما ريد دن يك جارة تي كافن فقيق وحوالي مجوارة داتينا بلا بريز عمر متخواست لفي بالي تشتكيش تناسبكم قالوا دفي دمي داكو دماكو تركيش دخوازه در باسی جنرال بس ببا به بهانه یا کو دورک آرام لنیو دورین کردی چیه بکه گلو او یک ممکنه کو کوبانی و عفرین پیش روج ده بهفگین كوباني وعفرين بيشارجة بهفجين أفضل خاصة ملتمي وأمسروي كاري كاردكن وحقيقي ني طبيعية أنه عرض كانتون كوباني دي سوري حرسي جي روج آبا بهفجين ويا بريارة قال ما أفقرارات دي جبال كنا ممكنة كو كانتون ما حر كانتون جهيلة كده ببيني ده حصار ده جهيلة كده تركي جهيلة دجي أو قوات هوفانيتن جبوي ذي تركي جي پر جهاتنا دجي داعش جي جبهة النصرة جي بهفدرها وداعش حرسي جهات جي بهفدرها كاردكن جبوي كوفيتا خازما نينا جي لهما ايما بريارة قلما بريارة حوالي ما بريارة هاتيستاندن امي جهدي خوابكن كو ام حرسي كانتونا بهفجينن وام ديفيجن ما وعد داي ملاتي خوي ما تجارة جي وعدكو حوالي ما وعدكو داي ملاتي خوي وعدكو ام جيشكي دينا جي كو تشبه بيجي امي حرسي كانتونا بهفجينا وكو منا كانتونا جزيرة وكوباني غاندي هردية أمي كانتونا كوباني جزيرة بعفرين الجنوبية بله بريز عمر بريارة هاتي ساندنا بله قالوا جي كوباني حتى عفرين قال لك باجروك هنا اي عرب وانا نشتاجين خو عربا وبرجاران جي دبين او نادبنا آليگرين داعشه تيكيلي وي تشاوا با تخمينا مدا بلكي زحمت با افياك من تشاوا دخولين وياك بتايبات باجرنا واك من بجراب روس جدستي كدا داعش ام وقت يكون نزك دبن ملتي عرب بمره قبل مرة في ملتي تل أبيض ويبي جري سبي تديت يعني ملتي جري سبي أنا كبانا سدي بين سدي ده بداعش وساكنين يبون اللي هم فاش يجي هاتم بملتي مرة ساكنين بكردارة ساكنين جبركو يبجي جناب وانا عربي هنا سوريان جي هنا حتى جملات جي هنا أف ملتي سوري جيشكي إيدا خازي آزادي جيشكي ضد داعشن وأو ملتنا جي بمرة علي كاربن جبوي داعشي أم نبتنينا أم دبين وقت روجاوادا دسوريدا ملتي عرب ملتي تركمان ملتي آشور كيشكي بمرة رادبنا الهامبر داعشي نعم بتانينا جبوي في وقت كو حكومات تركي وجهتنا عندنا اقليمي ودولي وقت كو داعش وجبهة النصرة الهامبر ما هي آقر ضدنا وان وإيه ضدنا وان الهامبر ما بسكن بس خياري ما لسر قلانا نرسر كسانا نرسر جبهة النصرة ونرسر وقت الواقع قلانا دسي خو دسي هفدكن أدين وي برياري تركي جي وإيه داعش ونصرة جي وبينشكير عندنا بله بريز عمر بريكو حرسي هرين بهاف دورنا قريدان هيرو قفك لعفرينية تيكرن بشتيكو دما كدريج باجاركي وك عفرينية آرامية دا دجي لآلية باكور تركيا هم ديوارة دكولا هم خندقها تشيدكا والآلية باشور جي جبهة النصرة إلي شويدك ده تخمينة تدا بيشروج عفرينية چيه؟ بيشروج عفرينية ونجارة يكيه وكارات بي وفي سال وحالي عفرينية لعفرينة بهيز عفرينا بالرمات عفرينا بكاس او برخا بدي وتشتكوا العفريني او دخازي كو دكن برنامج كو وناضاني وبشكي جبركو قال لي عفريني نيبتانيا كرد
وعربي هانا آزادی خواست گیش که بعفرین رنج بو و عندن با پروگراما و یا نار سیری و عفرین کانه برخوا بده و ملت کرد و عربی و منطقه جی بعفرین را بسکرن بو و پروگراما نار سیره نجی جرب سیدار سیره در ترکی تهدیدات داده هنکان قناعتی بانا را چید که امید هندر سوری کبرن و امریکان پر لشکری بکنه افتشانا جبر کو مجتمع دولی جی قبول نکه سوری دولتک حال خو تبي کو هندر ودا شرح لهم نمسمح دولتنا درجي ورن هيز خو عسكري اشكره واني هندر كان دري عملاء خرا بين داعش والنصر بكن اما بشكل مباشر نقانن جبوي به طالما قوات بري ناكفنا هندر ملتي ضمان تخاناج برخابدن و سركفتن جي آمه به بله سیاست مدار عمر علوش گلک سپاس بو بشداریوه لقامش لو ایرو دمجمیر 11 صبح لچایخانه کوبانی 5 پارتیین جلیوگرا سیاسی ین لدروی انکس و تف دم جوینک درخستن لگوری نصرالدین ابراهیم سکرتری پارتی دموکراتی کرد لسوری اف جوین هاتل درخستن دا کو کار هفبش دناورا کمیتین وان پارتیان دا دست بکر او بر پرسن هر آلیه کی کار به هفریزیه که بناو حوالین خدا ج پارتیین در را بکر هر وها ابراهیم جورت نیوز را دیار کرد که او کاربو پیکانینا پروژه که سیاسی کاربه همو آلیین سیاسی ین کرد بدهف و او هر 5 پارتی اون پارتیا یکتیه دموکراتا کرد لسوری شاغ شیخ آلی پارتیا دموکراتا کرد لسوری الپارتی نصرالدین ابراهیم تفگره چاکسازی یا امجد عثمان پارتیا چپا دموکرات آ کرد لسوری صالح گدو و پارتیا ریکفتن آ دموکراتا کرد لسوری فوزی شنگالی تیزانین که جدما که اف پارتی جه سردان سلیمانی وگریانه اف جوین به یکمه به وی رنگی ریخستن دنابرا وان پارتین کرده تی پیکانین. لعمود یکمین جاره که ریخستنا پارتی دموکراتی کردستانی لسوری کنفرانس کلدار خست و تیدا 15 کمیت ناوندی هاتن هلبجارتن جسو 7 نامزتان و لناوند نوروز لعموده و بسرپرشتی کمیتا ناوندی و نویزگاه سیاسی پدک سوریا 105 اندامین و پارتی بشداری کنفرانس و بون و جبور ریخستن و کار پارتی 15 کس هاتن هلبجارتن دا که کار و خبات پارتیتی به شیوه که ریخستنی ورکرن و تیدا دو کمیت به دست جنیجی کتن. ده هفدیتنا که تایبات الگل اوریت نیوز اندام نویزگاه سیاسی پدک سوریه محمد اسماعیل دیار کرد که تاوی گلکی ماسی و روشا خراب لی پارتی وان کاربه کنفرانس که خواه به شیوه که باش به هفرا بکن و بریوا بمین و هیوی خوانی زمان که کار پارتیتی ده دروژن پیش دا باش به. کنفرانس رخراوه منظمه عمودیه پشتی کنگره کیتی حتی نها پشتی هر 4-5 حزبه و 7 حزبه گو بوین یک هفدو ناس کرن و کارکی و قناقی به هفر کار کرن کنفرانس حزبی بو هلبجارتن لجنه منطقی بو براستی جی سپاسیه بو منظمه عمود کارکی مزن و مسئولین و تفدا کنفرانس کی بریکوپیک بو عدد کی جماره سر 150 حواله را نونرن رخراو و منظمات و بون جناش خورتاش کچاج منظماتا نونري أعضاء لجنة منطقية دجن وسيزدا ظلام هلبجارتن بروحكي ديمقراطي وفرزكا بيشا تفافا أنجامي براستي كاركي وها مزين وعجمارة بحزارة هفالا إلا كمايتي ده هيا زنابي جم صدا صد وكو شوازي الديمقراطية وراستا كمايتي ده هنا بس كماياوي صدي ده بازايا قياداش حقيوية ولجنة مركزي كاري حل بك مراعاة خورتكي ملكاتي إمكانياتي زيادة هبن ودرنا كتب كاري تقدير بك حقي قيادي جهة نتائج تعديل بك هنكي ومصادقة لسر بك وهي بيا ما هو أفتاقمي دركتي كاري بدي قناغة بيدا خباتك باش بك لسر روشا ميداني لسوري لتاخا جو برای شامی ارتش آزاد برسوا هیزن رژیم دا و 20 جلشگرین رژیم کشتن و لباجار زبدانی ارتش آزاد خفکک جلشگرین رژیم و میلیشه نویرا ودا و لورجی که مانی 10 لشگر هاتن کشتن. لروجاوای شامی لتاخا جوبر ارتش آزاد برسوا هولدانا در باسبونا هیزن رژیم دا و شردنا برا هر دو آلیان دا قومین و هات زانینگو 20 جلشگرین رژیم هاتن کشتن و دناوان ده هجمارک سرباز جی هبون
هەروەها ئارتێشە ئەلئیسلام هەنوێنە بەڵاوکردن و تێدە شەڕێکی گران لە دەردۆرە تایبا دەقەومە و هێزین ڕێژیمێ بپشت دەگەریا فرۆکەیان خۆشوێ دەڤەرێ کشاند دێ هەمان دەمێدە هەڤرێزین جۆبەردانە دیارکردن گۆ فرۆکێن ڕێژیمێ تاخب غازا کلۆرێتە و باران کرد و هاتە زانین گۆ سڤیلەکی ژیانە خۆش دەستدا و هەژمارێک دنجی بریندارکەتن هەر لە شامێ و وێجارێ لە گوندەوارێ ڕۆژهەلاتی وێ لێ باژارێ زەبەدانی هەنجێ دەرێن مەیدانی دانە دیارکردن گۆ ئارتێشە ئازاد خەفکە گشتجەکدارên حزب الله li navçeya Ez-Sehel vedan û di encamê de 10 cekdar hatin kuştin ji aliyekê din ve hintorên nûçeyan li bajarê Zebedanî wê nebelav kirin û têde kuştina 8 cekdarên Hizbillah hebûn yên ku li derdora bajêr hatin kuştin lê hêleke din pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de lê seriya berada derketin holê di nav topbarana firokên rejîmê de li gundewarê Hemayê serbazekî meydanî artêşa azad ji Orient News re ragihand ku artêşa azad bersiva hewildana pêşketina hêzên rejîmê û mîlîşiyên Hizbillah li gundê Zeyyada dan û da diyarkirin ku bêtirî sed ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û dîtan ku hejmarek tirambêlên leşkerî jî tê kişkand lê aliyekî din ecna di eşşam da zanîn ku wan hejmarek ji cekdarên Hizbillah li derdora Zeyzûn dîl girtin û firokên rejîmê ji aliyê xwe ve û navçe bi hejmarek êrişên asîmanî topbaran kirin. Li Helebê odeya operasyona Feteh Heleb da diyarkirin ku wan navçeya Family House kontrol kirin piştî pevçûnên tund di navbera wan û hêzên rejîmê de lê aliyekî din Feyleqê Şam da diyarkirin ku wan ketîbeya avêştokeya Zehra bi hejmarek top û mûşekan armanc kirin û dane diyarkirin ku gelek ziyanên madî û canî gihandin hêzên rejîmê. Bulten berdewama navbereke biçûk û veger. Diriya hemî ala vin ra gihandinê de em bi were ne. Her nûçeyek gelek şiroveyan dide. Eger te bixwaze nas bike şildora te çê dibe? Gulalyanî Orient News bajarê Girkêlekê. Sadûn sîn Orient News dirbêsiye. Sîpanderkiş bi Orient News Swêsra. Şêrwan Mel İbrahîm Orient News Hewlêr. Ciwanil Kurdî Orient News Amûdê. Muhyiddin İso Orient News Vienna. Akram Salih Orient News Haseki. Divani Beş Orient News Afrin. İmal Kurd Orient News Qamşlo. Maxim El İsa Orient News Berlin. Walad Bekir Orient News ji meydana azadî li bajarê Kobanî. Bultena Kurdî di Orient News de yek û bihîstiye Newek yek û dîtiye. Careke dinya pege bajarê Hesekê bi temamî rêzgar dike û li seranserî bajêr rêbendan ava dike. Li herêma Kobanî li bajarên Sirînê û Cerablos pevçûn û li Efrînê şerê YPG û Cebhetun Nusra ve berdewam e. Firokeyên Tirkî li Qendîlê sivîlan armanc dike û herêma Kurdistanê bang li PKK dike da ku zemîna herêmê vala bike. Dubara silav. Girîlayên PKK li ser riya bajarê Dêrsem Ezirganê sê kamyon şewitandin. Piştî çalakiyên PKK artêşa Tirkî operasyon da dest pê kirin. Girîlayên PKK piştî çalakiyê ji cihê bûyerê dûrketin. Piştî gera balafiran li cihên bûyerê ew dever dana ber guleyan
لێت زیانên zelal wê nû bi dest me neketin. Li parêzgeha Agirî ya Bakurî Kurdistanê û di operasyonekê de hêzin ewlahiyê yên Tirkiyê êrişî ser malekê kirin û di encamê de a şer û pevçûn û sê endamên keceke jiyana xweşdestan. Li gorî agahiyên hêzin ser bi odeya têkoşînê li dijî terûrê ya girêdaya rêveberiya asayîşê ya girêdayê bi piştevaniya tîmên hêzên taybet, operasyonek li taxa Fewzî Çekmak li bajarê Agirî li darxistin û bi ser malekê de girtin. Li gorî agahiyan di navbera hêzin ewlahiyê yên Tirkiyê û kesên di mal da şer û pevçûn derket û di encamê de sê kes ku bi polîs de şer dikirin jiyana xweş dest dan. Firokeyên şer yên artêşa Tirkî îro destê sibê de li gundê Zergelê yê bindarê Qendîlê bombebaran kirin û di encamê de 6 hemwalatî û 3 girîlayên ên PKK şehîd ketin. Birîndar jî rakirin nexweşxaneyan ku rewşa wan gelekî di metirsiye de ye û di nav şehîdan da 2 jin jî hene. Li gorî çalakvanan ragîhandine ku di bombebaranê de gelek xaniyên gund zirar dîtine û ji ber vî jî gund ji welatiyan vala maye. Seroketiya Herêma Kurdistanê êrişa firokeyên artêşa Tirkî ên bi ser gundê Zergelê yê Qendîlê şermezat kir û ji PKK jî daxwaz dike ku qada şer li Herêma Kurdistanê dûr bixin. Seroketiya Herêma Kurdistanê bi daxuyaniyekê da ku ji malpera fermî ya Seroketiya Herêma hatiye weşandin, êrişên firokeyên şer ên Tirkî ya li dijî xelka sivîl şermezat kir û bang li PKK kir ku dive hêzên xwe ji qada şer ji Herêma Kurdistanê dûr bike. û êdî hemwalatiyên Herêma Kurdistanê nebin qurbaniya vê şerê û berendewamiya şer zirar digihîna xelkên sivîl û daxwaz dikin ku her du alî vegerin ser pêvajoya aşitiyê. Di encama şerê vêdawiyê yên firokeyên artêşa Tirkiyê li ser bargehên PKK yên li başûrê Kurdistanê de gelek kesên sivîl bûne qurbanî. Li gorî amûrên fermî yên bi ser hikûmeta Herêma Kurdistanê ve ku di encama êrişên firokeyên Tirkiyeyê bi ser bargehên PKK li devera Rawendoz gelek birîndar û qurbanî ji sivîlan ketine. Serê vê sibê dîsa firokeyên şer yên Tirkiyê êriş berdan ser hejmara gundên Herêma Kurdistanê û li gundê Zergelê yê bi ser navçeya Rawendizê ve 10 kes bûne qurbanî û 11 kesên din jî birîndar ketin. Li gorî ku jêderekî agehdar ji bûyerê ji Orient News re ragihand ku ew gund niha bi temamî hatiye valakirin û welatiyên gund û derdora wê jî reviyane. Tê zanîn ku bargeheke PKK li gundê Zerget nêzik e û ew her 10 kesên ku hatine kuştin ji xelkê wî gundî ne û ji yek malbatê ne û 2 kesên din endamên PKK û xelkên Rojhilatî Kurdistanê ne. Her wisa birîndarên gundê Zergelî aniha li her du nexweşxaneyên Soran û Hewlêrê birînên wan têne dermankirin. Li ser vê bûyera gundê Zergelî Serokatiya Herêma Kurdistanê peyamek belav kir û tê de êrişên firokeyên Tirkiyeyê li ser welatiyên sivîl yên Herêma Kurdistanê şermezar kir û daxwaz ji hikûmeta Tirkiye kir êdî welatiyên sivîl bombebaran neke. Di heman peyamê de Serokatiya Herêma Kurdistanê daxwaz ji hêzên PKK jî kir bi zûtirîn dem meydana şerê xwe ji axa Herêma Kurdistanê derxîne. Ji bo ku êdî xelkên başûrê Kurdistanê nebin qurbaniyên şerê di navbera Tirkiye û PKK de. Di dawiya peyama xwe de Serokatiya Herêma Kurdistanê daxwaz ji her du aliyan kir ku vegerin sermêza danûstandinan û berdewamiyê bidin pêvejoya aştiyê. Wezareta Herêma Kurdistanê teqandina boriya petrola Kurdistanê ji aliyê PKK ve bi tundî şermezat kir û daxwaz ji PKK kir ku dijminkariyê li hember miletê başûrê Kurdistanê dubara neke. Her wisa Seroketiya Encûmena Wezîran a Herêma Kurdistanê bi daxuyaniyekê wiha got. Roja 29 tîrmehê ew boriyê ku petrola Herêma Kurdistanê vedguhêze li navçeya Şernaxê di navbera sînorê Tirkiye de hatiye teqandin. Roja piştra hêza parastina gel HPG ku hêza çekdarî ya Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ye bi şîweyekî fermî berpirsyariya xwe li hember wê teqînê ragihand. Wezareta Herêma Kurdistanê derbarî vê yekê diyar kir û got em bi tundî êrişa PKK şermeza dikin û ev êriş tê wataya ku nîne ji bilî lêdana awboriya Herêma Kurdistanê
و ام داخواز ji PKK dikin ku dijminkariyê li hember gelê Herêma Kurdistanê dubare neke. Piştî 10 rojan ji girtina wî ji aliyê dezgehên ewlekariyê ya Herêma Kurdistanê ve malbata Munzer Îskan bengewaziyek ji Herêma Kurdistanê û Seroketiya Herêma Kurdistanê reşand. Di bengewaziyan da malbata Munzer Îskan ji hikûmet û Seroketiya Herêma Kurdistanê dibêje ev e bêhtir ji 10 rojan kurê me girtiye li bawa bê ku were dadgehkirin yan jî sedemên girtina wî were naskirin û heta niha çarenivîsa wî nediyar e. Piştî malbata girtina Munzer Îskan bengewaziya xwe belav kirin. Hewayeke nerazîbûnê di nav medya civakî da belav bûye li ser girtina xort û ciwanê ji aliyê desthilatdariya Kurdî ve çi li Rojavayê Kurdistanê û çi li Başûrî Kurdistanê. Têzanîn ku Munzer Îskan endamê rêxistina soz ya ciwanan e û 5 salan di zindanê rejîma Sûrî da hatibû girtin. Wezareta Parastinê ya Fransayê ragihandiye ku firokên artêşa Fransî di nav hefteyê da 3 xalên Daeş li Iraqê armanc kirine. Her wisa we li gorî ku Wezareta Parastinê ya Fransa di daxuyaniyekê de ragihandibû ku firokên şer yên Fransî di 25 tîrmehê ta 3 êrîş bi ser xalên Daişê li derdora Herêma Kurdistanê ve birin û firokên Amerîka û Holandayê jî di vê operasyonê de alîkar bûn. Hêjayê bibirxistinê ya ku Hêza Asîmanî ya Fransa cara yekem di 19 Eylûna 2014 da operasyonên xwe li dijî rêxistina Daişê li Herêma Kurdistanê dest pê kirin. Hevserokê HDP Salaheddîn Demirtaş aşkare kir ku KCK amadebûna xwe ji bo rawestandina şer nîşan daye û got ku Erdogan feremana girtina partiyên HDP daye. Demirtaş îro li Enqereyê beriya ku derbasê civîna partiya xwe bibe berseva pirsên rojnamevanan dan û diyar kir ku ji ber AKP nekare bi tenê serê xwe hikûmetê ava bike pêvajoya çareseriyê hilweşand û got ku em rê nadin wan îradeya me ku ji 13 sedî dengên hatine bi destxistin bin pêkirin. Her wisa Demirtaş anî ziman ku Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ferman daye şêwermendê xwe yê bi navê Dr. Burhan Kozo ku dest bi amadekirina girtina HDP bike ew daxwaz ta dawiya îsa HDP bidin girtin. Li aliyekî dinê Demirtaş derheqê helwesta PKK li hember banga wî ya çekdanînê ji got ku Remzî Kartal endamê seroketiya KCK di hevpeyvîneke xwe de gotiye. Em amade ne şer bidin rawestandin ev yeke ye wek daxuyaniyeke fermî ya KCK dibînin. Lê em dixwazin hikûmet jî bi vê yekê guhdar bikin. Di dawiyê de Demirtaş ragihandiye û gotiye ku eger Erdogan li bendêya me ye li hember qîraqîra wê paşêva em girêdaya pêvajê ne û di vê xeyalên xwe de naye pêkanîn. Çalakvanê dijberiya Sûrî û mafê mirovan Heysem Mennac ku pirtûkeke wî bi navê Daeş û dewleta Hovîtiyê dinifisandiye dibêje êdî dema hatiye ku rêxistina Daişê êrişa Tirkiyê bike. Rêkberê Sûrî Heysem Mennac ragihand ku rêxistina Daişê Tirkiyê weke parçeyeke ji projeya dewleta Îslamî dibîne û alîgirên xwe li tevahiya Tirkiyê bêcih kirine û zêdetirî 3000 çekdarên Daişê li Tirkiyê hene. Mennac da zanîn ku li cem rêxistina mît a Tirkiyeyê derbarî çalakiyên Daişê da agahî hene û ji ber vê yekê jî derfetên dewleta Tirkiye hene rêxistinê lawaz bike. Hêjayê gotinê ye ku yekemîn carek kesayetekî dijberiya Sûrî têkiliyên di navbera Tirkiye û Daişê da piştrast dike. Di dema dawî da sînorê di navbera Sûrî û Tirkiye da gelek işkence û kuştin çê dibin ji ber ku hîn welatiyên Kurd dixwazin derbasî Bakur bibin lê ew rastî lêdanê ji aliyê cendirmeyên Tirkî ve tên. Nûçegîhanê me Ciwan Îbiş seredana sînorê di navbera Tirkiye û Efrînê da kir û rewşa welatiyan bi nêzik şopand û ev rapor ji me re amade kir. گرتنا درگاه سینوری جالی ترکی و آل پیشه ولات سیویل هشکو او بری خوابدن رکن نروا جبروه سینورا دور عفرینی به ترکی را روزانه به هزاران کسی که دخوازن در بازی ترکیه ببن پیشوازی دکه و در انجام آوه یکی دا گلک دست دریجو بن پیکرن جالی پسوان سینور این ترک و در ماوه ولاتیان دان تین کرن و هنجاران دیگه پیلای کشتنیجی ام هاتن هرو بر به حدودی زوتج سبیدوش 170
حتى نوكو ساعة حفتني بنا تقريبا ام هوتن وزوت في شاك درجي قي وديونه ايش كي او بي وقت بيسخن تبي ودار ام جمارني في قرانا زونه بيسبنش حضرك ما دين جري معناها مارن وقت بي بشغل انا دار بكن اي ونا ماشي ونا كي نوكو خلي خن وقت بي هارن بول برانيا خلقين كو هاول ددن دربازي تركي ببنج باجارين حلب ادلب وقندوار حسكتين وهنا جدافري كنترولا داعشنا لي دفان چند روج داويدا قد كرنا سينور قال لك زحمة بويا حلب قريد دوديان از جهاله به مجگنده دودیان ما هوان دا کو ام سینور ترکیه درباس بکن دریا ازازرا لیچارا نینا دورا جبو ویجی امتين افرینه جبو ام دورا بچن ترکیه آویتنا گلیان و شوتندن عرضه و کلام و جعالی لشگار ترک و ما ترسیک مزنه نتاری لسر وان کسی سینور دبرن لی لسر نشتاجين قندين عفرينية سينوريجي تهلكة هيا هروها لشگرين تركن جارا سينو درباز دكن ددن بيچو بي سيفيلين كود خازن دربازي تركيا ببن وقال لك هز جوان توشي لداني دبن هرو وسبه سه مره درباز بین هاوجی بدیر وم چاوی خودی ده مره خو خلاص کرن به زور شباب قچک بینونی و مری کی مو گرتن میدل مگبازی مری کی گرتن داف ما فتجه خوین کرن خوش کرن به پانو به گرمستو خوش کرن بیس بدو فرن شاشو سبدو فیشک داد دوه چونو بینو کو بیریته فیشک گفت ما ما قلت جمع بشي ما بارال جامنا غايو بس بدو دار ما تخوض فرا دوي سه هريا ساحة سوري وكيف بتشون تركيا شبارشة كيارن لو جبارن معيشة يعني مثلا ملاك حلب الافرين شكي هيك شبكي لو جبارن مش حلب مخو بيلعبون يشتنوا هيك شبكي هم بيعرفون يشتنوا طلاب المكتب هوتن عفرين قوز ما تافر بير تنا تشجي ما تنج تيزانين كو اسيش عافيني جهر كسي كو دخوازه بچبن سينور و دربازي تركي ببه حزو ليرين سوري دستينا پشتی بویرن داوی و کاتنا ترکی ناو شار دژی داعشه روش سینور این بر و آلوزی زحمت بونه دچه و دلی کوب صدان کسی سر هر دو آلی سینو گری دای بمینن جبر سینور عفرین ترکیه جوان یوش اورینت نیوز باجار درباسیه به چاندنی پنبو گلکی نافداره لیل گوری جودکاران این حریمه که زحمتیه پیدا بونا سماد سوتمنی و درمان بو صدم که آستا چاندنی پنبو پاش و هره هرگولیم بهتر لسر و بابته در راپورا رودی چولی دا جسالین ده 2011 و جست پیکا شورشا سوریه و آبوریا ولاد روشک آلوز ده به تایبت جعالی چاندنیه و پاریزگاه حسکه ده لباجار دربیسی چاندنینا پنبول پاش کتیه هر وها جودکارنما پنبو دی چینن و لگوری جودکاران صدما پاش کتنا چاندنینا پنبو و دگر زحمت بونا پیدا کرنا پیوستی چاندناوی یک جوان سماده چاندنیا پنبو گنم گلک جده نوانده هی مینک دما گوباران تی آلیکاریب گنم مرتکه لی پنبو گلک افدان سماد مازوت جردوی و پیدا کرنا وانج گلکی زحمت بویه و برزگریک حری مزنگو امجیان دکن او گو درکتنا پنبو جهری می نمایی اولي كان يختلف الحكي يعني باجار دربیسی گلک زوه هنه لی چاندینا پنبو تو کس ناکه ولشوناوي زبزتي دانين جبرگو سبزه د بازار دتي كارين لي پنبو جبلي رجيما سوريه تو كسينت كاري د همان دمه ده سازياب تني ياگو پیشوازيا پنبو چودکاران دکر سازياب ناوي محلج بو او جي د انجام تقينه كده لحسكي هاتا شوتاندن مشكلة بامبو اولا تصليحها موتورا قال لك يتكلف اليك وام بامبو شي كان كج مناكر تاجرت تحكمي دمدك يعني تشتكي انما مازوت باش مازوت هي باشه يعني بس المشكله ما مازوتي مشكله تسليحي وبامبو كسناكر هي جاي ببيرخستني بامبو جهري من حسكي دردكت همو باجار سوريا ودولتين هاوردور جبر باشبونا جوريا بامبو هريما جزيري بدسبيك شورشا سوريا زيان لقلك وارانچه بو یک جوان زیانا که بونا چاندنیا پامبو دربیسیه ده هجای گوتنه که هرما جزیره استا یکم بود چاندنیا پامبو سوری ده نه داکتی استا حریجر رودی چولی اورینت نیوز گوندواری دربیسیه ده داویه بولتنامه ده دوباره کرنا سرنوچه جارا کدن یه پگه باجار حسکه به تمامی رزگار دکه و لسرانسری باجر ریبندان آواد که
لهريما كوفاني لباجر سرين وجربلوسي بافشون ولعفرين شرية فقا وجبهة النصرة وبردوامة تروكين تركي لقنديل سيفيلن أرماج دكان وهريما كردستان بانغ لبقاك دكان داكو زمينة هريمة غلط كان بله تماشاوان هجا بوی اوی ام گشتن داویه بولتنا ایرو حتی بولتنا صبح هر شادو بختوار دخلو خالو چمی چتله وی چمک سار خلو وده چمی چتله چمک سار کسی خیر خوازه وی جوابك ببش خاله مني عبدو بقيره بلا چمی چتله والدشت فوتين الولات غريب وغربت كاري خواه بك خلو بله بنده روميا وي بندك قران خالو دستي متكلب در زيان خالو وإذا خالو وزقرتي ما والغريب